Bonjour, buenos días. Nous disons bienvenue dans OCPDNV. Les damos la bienvenida en OCPDNV. Qui ça OCPDNV? Lycée, organisation chrétienne pour le développement des nations vulnérables. ¿Qué es OCPDNV? Es la organización cristiana para el desarrollo de las naciones vulnerables. Si vous avez un membre OCPDNV, relez-nous dans 809 966 65 13. Email @gmail.com. Si quieres ser parte de OCPDNV, llámenos al 809 966 6513. Email janluwcene@gmail.com. Faut nous aider nations vulnérables. Tenemos que ayudar a las naciones vulnerables. C'est un groupe jeune à l'étranger qui crée organización SA. Es un grupo de jóvenes al extranjeros que crearon esta organización.